Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silin sang puya Mizoram COVID-19 shikai som pakwa mu chu tharani thingtang khoma son na le into del tur village level development program pilot project chu sekhum Nimin Khan Mizoram Youth Commission chairman bill to MLA Dr. Vanal Tranpoen Hong Nimin Khan Jammu and Kashmir asipaitan fir fiek panian ka phlum Nepal khonche sola ruang som pali mu to ani da kar somni medical chung khan Mizoram COVID-19 shikai som pakwa mu chuani shikai te ret te satang mu chuani hemi chung hian sample zathum som paruk en tikani shikai mu chu hi za zela paruk point bial pakhat ani shikai mu chu to zong za thi noi ni sing ni sang ria zathum som pasari ani shikai en kol dam to noi ni sing ni sang sari zali som sari pasari omin tundin huna shive en kol lai za somli panian oma mi zarok som ko paritin thi pui to ani Wishing sang khadzela shikai mu chu to za chu zani pariat ani mi noi khadzela COVID-19 na wanga nu na chan to za somruk pathum anga chut ani Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Zelan tluanga State Level Committee on Green Mizoram Vice Chairman ni Bokhovin Nimin Khan PCCF Conference Hall tu ko tanga Green Mizoram Day sangni somni pani mandan tur State Level Subcommittee rotna an siam te chu soi howa ngai tu ani Meeting chuan kumina Green Mizoram Day manna tuinhum halle ti punnan thingphun war atul ziale Aizawl theyang bero awareness program mangin mi puile zirlai te war taka zirtir ni se anti Green Mizoram Day joni som bakhat chu inrinia atlaka wangin zirtop ni manani dona ceremonial tree planting hi mineko mong lampang tlongluyata na don thlenga neitora ro manani Chief Minister Puzoram thanga chu kholian tana beise ni in additional secretary Chin Chungnam head of department NGO te tel tura beise ani hemini hian state level fire prevention award le Aizawl district chunga village level fire prevention award semani anga kumin Green Mizoram Day thupui chu thingphun la tuina siam roti ani Green Mizoram Day man ni hian kumasalama department changsang nan thingphun theute tuai hnum tura beise ani meeting han PCCF EF&CC Pujitendra Kumar le athopui te department chen khat ayo te ba ka NGO te antel ani Safe Chitului Coordination Committee chuan chairman Dr. Rinu Sharma Mizoram Chief Secretary Hovin Mineko Nimin Khan an thu khoma meeting hi COVID-19 tripui le na sadawangin hun rei tak nei the ani lova kumni chung an thut khom the tolo hnuwa thut khom le masaber chu chairman tharina kai shuaya agenda sang ngai to ni in june thachungin comprehensive action plan rom man na siam to sa chu en tha siam pui ting tura relani lo bozi turin principal chief conservator of forest ruat ani Chitelui act in put angin june thachunge in safe Chitelui coordination committee chu society ale ni set in an railbok safe Chitelui atana sum mu to tele anlo man to dan thren khat meeting an srelan ni sumhan bang mek chu ahman dan turot na siam ni se ti ni in hemi ngai to tur hian Aizawl DC howa thu khoma soi ho ni se ti in relani Aizawl Central Presbytery tenen Chitelui humhalna ta thona anlo siam to Shipuilenga wanga bozi mu mal taklo chu chunjom le dan kongzon ni se tin an rail bok ani Planning and Program Implementation Department le State Institute of Rural Development and Panchayati Raj SIRD and PR te tangkop malakna thar thingtang khom phason le into dela tur village level development program pilot project to sekhum community hall Nimin Khan Mizoram Youth Commission chairman BL to MLA Dr. Vanal Tranpoen Hong MOC chairman hian khuai khoi tura thami panga tele balha ching turmi sompanga ne na first installment hlan ngala khuai khoi tur balha ching tura thlan chho the na vain cheng singa man bungrua andong dona khuai khoi tur te hian khuai bom som thau en kol the tura ro man ni balha ching tur te hian kung zanga thau en kol the tura ro man ani Pumal Somtlong of Anai Principal Extension Training Center SIRD PR lung nei chuan he pilot project hi Mizorama district paruka khopakhat theu thangchua kalpui tura ni thu soya Sailam khuwa Aizawl district ponta sekhum khuwa lungnei district khuai khore balhlachin chongtai khuwa Khawzawl district ponta lungdai khuwa Kolosip district water reservoir Ailong khuwa Mami district tourism and livelihood Leng khuwa Selsipa irrigation canal malakna te kalpui ni donani Association for Environmental Preservation ASEP General Headquarters Aizawl chu nung chahum halna konga masona thajok om theinan Ailong re ek West Lungdar le chungkang khuwa te mobile street campaign le nung chahum halna konga ngen na lekha sem chona hunan manga
accept ho tu tele member engmozat an thok chuak ani campaign hit team nia in thenin president Kelan mun sang le a team ten re ek le ailong a hunan manga team tang vice president mington sang le team ten West Lungdar le chungtlang an tuam thungani ailong re ek West Lungdar le chungtlang khuwa te hi ramngo inzom thavek an ni a henglai hmuna hian state animal saza te hawhuk te ramsial te sajuk te savom te sihal te le nung cha sang mu tur ala oma hum hal tlak ram ani awangin he campaign hi accept chuna bo seini he campaign a hian kholai ram changa nung cha hum hal na tlang au puina hun manani a kholi a hian chung ko tina ram ngol nung cha hum hal na turangin na le khat sem chua ani bok Sersi Pamarin High School a zilano pangte tanri rulam le taksalama rual ban no na chi sang en kolanun puidan in zitina ni min khan ne ni Zoram Entopol le National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities sang ko bot sein ne ni a zedilan mangai zoli psychiatric social worker district mental health program chuan rual ban no omzia te Mizoram rual ban no te din munte The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 in rual ban no na chi sang ada chua te Aizawl na nein rilo lama harsana nei the dan le enkol dan te baka mun sang experience ane te asoi ani tuna chuan NDA sarkar komriat le na polin hun toy telo mang u kumzatam tak chung chu India ko na thok turam tia hriat ani ta a arame pui tam jok chu ko na thoka Aizawl an ni a heti la hian lo nei tu te hian harsana sang ma chon mek boka hengan harsana chutke na tur hian Prime Minister Narendra Modi chuan Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ruwa mana hei hian ram chung lo nei tu te nu na thak danglam na sa hleya kumtin lo nei tu pakhat tan cheng sang ruzel akauna thun sak thin ani lo nei tu viable som bakhat chung he scheme hi an chor shangkaya he PM Kisan Samman Nidhi Yojana hian kumli mel muto in adin mun hete hian Prime Minister in soi PM Kisan सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के बिना किसी कमीशन के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है छोटे किसान इस राशि में से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों FPOs की बड़ी भूमिका है जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था उसके पास अब FPO के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं He baka hai sarkar lai pichon kun thak tu te din hun choi kang turin scheme tam taka kalpui boka heng jinga pakhat hi Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ani a Prime Minister Modi sarkar chalo nei tu te tan hian sarkar lai pui budget a sum tam jok ada bel zel boka tuna hian cheng vai bel chenoi khat sing ni le sanga lai da ani khai tholna lama po sarkar chon aman ti san sak zelin kumre chung hina let khat le chan ve lai na ti sang to a lo nei tu kum up jok te tan chomdona kisan mandan Yojana kalpui ni bokin khokheng tuilian le real tla wanga thlai mun sia te chomdolnan PM Fazal Bima Yojana kalpui ani bok puntam taka mega food park scheme kalpui ani boka I nam kal tangin lo nei tu te tan an thlai thar zona ol samzo ka siam ni in lo nei tu te tan swamit wa card te siam ani a he card hi tangkai takin lo nei tu ten an mang mek ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Nimin Khan Jammu and Kashmir asipaitan firfiek patni an ka plum tunan danin Pulwama districta Gondi Pora khwa nizan ma sa tang khan sepai la firfiek te in ka pa nimin jing khan firfiek patni ka hlum ani thu don ani lai huna hian firfiek anom thu don ani rolling 55th Frontier Rifles 182nd le 183rd Battalion CRPF le Jammu and Kashmir Police ten firfiek dap chobe pian thla nga la firfiek ka hlum te ani na ti chen the alani lo Nepala thona che sola ruang som pali mu toni a he kwazin thone Nepali thona tara air ni in
mi somni pani an chuanga Nepal Marlama Mustang District a thlonei mu ani a thlonei minute somni chung chau thlok tur ni in atum ma minute nga biak po theilovin om zuita ani thunon danin thlona hin India mi pali German pani le Nepali som poruk an chuanga chena thlena hmuna hian khochhia le tlang chengchia wangin chan chuatna tho chak har sa hle nia thu don ani Chanchinthar chati topna na tlang pui Mizoram COVID-19 trikai som pakua mu chu tharani thingtang khoma sona le indodena tur village level development program pilot project to sekhuma nimin khan Mizoram Youth Commission chairman BL to MLA Dr. Vana Chanpuena Hong nimin khan Jammu Kashmir chipaiten firfiak pan an ka khlum Nepal khona che sola rong som pali mu to ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani